On se rodi malehan. Od 2 kile, od 3 kile, od 4 kile, ja sam se rodio od 6,5. A odak bila Trumanova jaja. I onaj mali čovjek od 2 kile mesa, žive vage, ne mere izdurat više od 9 mjeseci zatvora. On udara mater svoju rođenu rukama, koljenima, glavom. On hoće da izađe napolje, da vidi šta? Državu. Da vidi gdje će živjeti, gdje će kuću praviti, gdje će gajit uske patke, kokoši, gdje će svašta nešto. I on kad izađe napolje, on vidi šta? Ništa. Niđe ništa od onoga što je ono malo od 2 kile mesa žive vage mislilo da će biti. I on bi odmah da se vrati u mater, ali ne mere. Ima samo jedna šuba na koju jednom izađeš, na nju se više nikad vrat ne mereš. Nego gdje si, tu si. Fataj se rukama, zubima, glavom. Jel preživi, jel krepaj. I meni nije čudo što ono malo od 2 kile mesa žive vage ne vidi ništa. Ali što Bilmes od 100 kila ne vidi ništa. Ne vidi, a sve zna. Samo Bilmes sve zna. Ali ni to onaj mali, ni to onaj veliki čovjek ne zna šta je država. Ali ja znam. Država. Država je kad te neko drži. Ko što ja držim ovce. Svaka ona ovca zna da je moja. Kako? Tako. Zato što ja svaku svoju ovcu ošišam i ofarbam u moju farbu. Koju farbu? Zelenu farbu. I onda one znaju da sam ja njihov gazda, a ja znam da su one moje ovce. Onaj moj komšija ima sve svoje ovce da ošiša i ofarba u svoju farbu. Koju farbu? Plavu farbu. Onaj treći ima sve svoje ovce da ošiša i ofarba u svoju farbu. Koju farbu? Crvenu farbu. I onda se zavodi red. Ne smije postojati ni jedna ovca koja nije ošišata i ofarbata. Samo ona ovca koja je ošišata i ofarbata, ona je sretna ovca. Ona zna kom stadu pripada i zna kojoj je gazda. A da nije ošišata i ofarbata, nju kod god hoće more nataknuti. Na ražanj i nema da se žali. A da je, ne daj Bože, ošišata i ofarbata, a da je neko natakne na ražanj, moraš mu i vratiti pečenu. Šta se, rečemo, dešava kada ovca koja je iza desnog uva ošišata i ofarbata u zelenu farbu treba da ode veterinaru, a tom prilikom treba da pređe preko zemlje na kojoj pasu ovce koje su ofarbate plavom bojom. Šta se onda dešava? Onda se pored one zelene boje ofarba malo u plavo i da bi ovca more preći preko zemlje, da ode veterinaru, da primi injekciju, da se vrati natrag. Kad se vraća natrag razređivačem, benzinom, skida se plava boja i vraća se u svoje stado.
To je tako bilo prije 100. Dok god su bile ovce, one su bile ošišate i ofrbate. Ja sam vojsku služio u Štipu. Meni je moj komandir govorio u Štipu da je država, šta? Teritorija na kojoj žive ljudi, stoka i ostali. I da je ta država opkolita s drugim državama. I da svi hoću da te napadnu. Kako neko more da nas priča? Da neće nama biti ništa kad smo mi opkoliti sa svije strana. I svi hoću da te napadnu. Ja sam kući došao, moj otac je sovo državu. Ja sam njemu jednog dana sve po spisku jebo. I rekao sam ti državu nećeš sovat u mojoj kući. Nećeš! Država je važnija i od tebe, i od matere, i od brazda, i od sestre, i od amiče, i od dajče, od svih vas, i od dajčince. Ja bez svih vas mogu, ali ja bez države ne mogu. Jer da nema države, će bi ja svoga kera svezu. Da nisam imao države, kako bi ja danas bio izbjeglica?